Clear tu te inzawai si baivek ule tunchum video a chuanin Lost Tribe Institute ina current le Israel nambau te aning kung kai na zirsian na achanga an hmu dan te Israel nambau te kha Southeast Asia khomwal puya anon chhaudan an zirsian na kanon let do nani Pathianin leile van siama chu athil siam chu azo hnu chuanin mishing asiama mipa asiam zo hnu chuanin anak ru achangin meichhia asiam vele a chumi hnuwa chuanin nunna asiama pa pathian chuan athil siam te chu a ena tha ati ema heng mishing asiam te a hian an hnara nunna tho chu atholuta chung athil siam te chu minunga anlo changta ani he chanchin kan han soi hi ishatlar pol takte jinga mi anianga Genesis athil siam chungchang kha ani tin he chanchin hi karen namtena ma sanga chang to a thu anlo in hlan chon dan le siam anni dan anin zirtir dan chin po ani a chu anin hlan chon na chu kumza hni liam ta khan Burma a mu chwa ani missionary masate khan hetiang chanchin hi nam tereu te le pilril taka karen namte hianin engwanga shichiang nge anni ti chu mak anti hialani tin thlemna lo dan te lal local tur te le chu lal chu a local huna chuanin he khovela hian remna le muanna aron thlenanga tu ma re theile hausa anom don lo ti po an shia ani missionary George Moore le Francis Mason te chuan karen namte chu buddhist sa khobetu te na an hwalvel thup kara pathian nung pakhat chau bia milem pathian ambedu lo chu mak anti boka heng thil awang te le chanshang shangdang tamtak awang te hian heng nam te hi Israel nambau an ni ti chu chang takin asiatani amai ro chu hengai dan hi engwanga neingot thenge an ni le missionary shang Portugal achanga local te achanga shia ti donila rent namte hianin tu emoni local tour base an la nei cheu mai sia in anche zia hi judatenen in anna atam maya abik takin thuan in hlan le anin shil chu temple pakhat na sak ani hunlaya changkhana in chanzel mayani hemi shefia tur chuang karen hawina kumman chherdan hi kan shiat angayani karen ho chuang kumsang hni somhni panga hi an kum chherdana chuan kumsang hni zasari somruk pali ani a chuti ni chuan BC zasari somthum pakwa khan karen ho chuan kum anlo chher chena thil engoni lo thlenga omani ti hairwal lawin asha theya he zona hi alo om theita kha kuma khan Israel rama engthil nge thleng 13th century BC hunlai khanin Israel te chuan Jordan lui kanin kanan ram tiam chu han luta ram an lo hnu chuanin ram chu hnam shang te a khan chenin na oma rorel tu ten ro an rela chumi hnu lal ten ro an rel chun zoma lal davida hunlai chang chuan lal ram chuan masona na satak a hmuwa chumi hnu a fa pa Solomona aron lal chuan itilai mun hi insum don ton na mun laili taka alo changta a insum don ton na tura kongte chu mar chakle thlanga te chuan in zar pharta ruwa maya Tarsis longlian te chu Israel rama chuan ron kalin heti hun lahi Israel ram chuan awang lai a thlen hun ani hialang van dwai thak tak main he hausak na le muingil na hianin rei a o reng lova le Solomona aboran hnu chuan ram chunga chuan inti boina neu a om ta renga Israel ram chu mun hnia in chenta a House of Judah in pui le House of Israel te in pui ti in in chena marlam lal ram chu lal omri hnuaya a oma omri ti ten mingshang shangin Assyrian hau khan anlam chena ni lal omri hnuwa chuanin lal ram chuan lal du am tak te a shon zela BC zasari somli aron her chwa chuan Assyria lal ram chu ron lian zelin Israel lal ram po chu aron neka ti chuan lal ram shang te chu aron chendar ta a BC zasari somthum pakwa chu karen ten kum 0 a an chher kum ani a hemi kuma hian Assyria lal ram chuanin gat namte Reuben namle Manasseh namzat vete chu eastern border a da turin ala a heti lai hianin Israel nam labang zong te chuan ral lam an lo pan chho zela
BC zasari somni panni aron in her chwa me chuan anral tavek ani hemi hnu hianin Assyria lalram chuanin Israel nam labang zongte chu man khomin Assyria ramri khochak lama chuanin ada tahloma heng tianga ada na chan po Israel nam raldomi te chu Assyria melma te beiturin adu ani heng Israel nam raldomi te ada na muni buffer zone antia Assyria lalram rondo tura rongkal piang te chuanin Israel nam se pai hwai sen tak tak te chu anlo ma chon masak an ngai do nani Assyrians ho chuanin Israel mi te chu lo nei te am phala sipai nei te an phala Israel nam enge moza chuang khatilaya chamreng kha andu lova shang shanga anwak dar ta zela Lal Solomon an insum don na tora mun alo siam te chu an pana khothlang lama te mar lama te le chhak lama te chuan an kal ta zela ram thar chen na tur an zong chhunzom zela an kal na hmun a pianga aram mi te azirin kaudan shang shang an neya asanga Greece ho kha chuanin Sumerians ti in an kawa chumhing chu gomri emo khumri ti achanga lo chwa kani mun chen khata chuanin Isaka chungkwa te chu Scythians emo sakati a shiat an lo ni bok Scythians le Sumerians ho te hi European khomwal puile a che vela an wagdar ani Saka ho ero chu Central Asia an omtarenga ramtia machang khanin anomna hlaviaw ma sela Saka ho chu khochak lama an kalta zela chuta chuan ma sanga hnam upatak tak lo to tenen anin tong chho zela BC zaruk somnga pakwa chuan Zhao dynasty chuan khothlang ramachangin ranvul tu engemozat anon pemlu emo anon lu chau thuan ziaka chungho chu jiang ti in an soi heng chiang te hi China mi puite nen kongshang shangin anin anglo na se em maya ramdang mi emo Chinese mi dik tak ni lo ti ten an soi bok ti chuan chiang te chuanin an lo ti chindan te chu hum himin an ti chhunzom theita zela tlanga te chuan omin ran te chu an vul chhunzom zela chiang tribe te hi Chinese record a voyenge mozat zia lan an lo nia Zhao dynasty achanga voini thleng hianin tarlan zel an lani bok chu mai baka heng chiang hnam te hi AD pathumna achanga BC zathum somni paruk inkar khanin southwest Chengdu achanga lalsakle thil ti theitak Duke of Shin anti lakachanga antlan chha dan le ampem dan chiang taka chin chhe anibok Israel nambote China rama anlu chhaudan te chiang nam kan soite hi vo India karen nam anni dante kan sheto a chung zong a inzom dan te chu vo India hian hun kal to achanga kan thlir angayani chung zinga evidence poimo tak mai chu lekhabu bo chanchin hi ania karen tam hoti hian he lekhabu bo chanchin achang hianin tunge ania hoya changa local nge anni ti atar langa antan apoimo em bok kumsang khazaria sompakwa khanin evangelist Adonai Ram Judson chu etilai hmuna Christian missionary masaber ni tur hian ahan kala chuta chuang karen mi pakhat ko thaibu anti chu amua na thokatan achora hepa hi ahun kal to apo miswal minung rong twal tha mang nia shiadania amero chu Ram Judson chuanin mi pa ngai ang takle zaum takin a enkol tata Bible te achher sak china nikha chu ko thaibu chu a har chhuak lol maya he mingau pa le ale khabu maktak mai hianin ma sanga an tha tu tena shillokna anlo soichin thlendik na chu ni thei main aringa chumi hnu chang chuang ko thai biu chu Bible ngai na tu le Bible zirtir na thu uluk taka dong song du tu alo ni ta a chumi hnu reilo te a chuanin a hnam pui karen hote nena chuan tu thota kim Bible chu azirtir da chinani azin na apianga karen nam chuan Bible chu ramdang mi te na lekhabu anron ken ang nilawin ma sanga an tha tu ten an lo soichin an lekhabu bo nge ani ti chu an pom theita zela
ko thai bua achanga meilo in chem al chu tribe dang namdanga te swan al chhote zela la hu te wa te shan te le kachin te chuan he le khabu hian le khabu bo ma sanga an lo soi chin ang nge chu ni in an sha am pom chhote zela maktak main heng nam te hianin an le khabu bo chu an mu let le hun an lo ngak le em mai ani engangin nge karenten le khabu bo chung chang chu anin hlan chon le yawe pathiani na khovela siam hnu khanin afapa te chu akau khoma afapa te chu nunna bu ape chewa chungzinga a upa ber current namte chu rangka chaka siam golden book of life chu ape a tin nunna bu chu an unaw za chuan asem chewa anjinga te ber mingau nena po chuan ape ve a mingau chuan chu le khabu chu ala a khothlang lama akal puya an hmuzui le talawani suti lain current mi chuanin he rangka chaka siam nunna bu a chher chuanin alo hlima alo hmuingil em zela ni kha chu current zinga mi pakha chuanin rama thingchang te a hala chuta chuan le khabu chu film khurlo tak main thingbung chunga chuan alo da a le khabu chu akang ta a le khabu phek tlem te chau chu al thei shama chu a hon ta a auna pa po chuan chung le kha phek them te chu uluk lo tak maya alo da awangin an chhuat onga chuan atla a artele vokte chuan a phek chongchong te chu an eita a mase khami chau kha anin zirtir dan ani lawa thon thu hi shillok na in an khara chu hei hi ani engti khuna emoni chuan mi pakhat mingau aron kalanga chumi chuan le khabu aron kenganga chu a le khabu chu le khabu satle ani lawa chu le khabu a chuan nunna thuwa omani chu thu chu longai thara u ti in anin zirtir ani ti chuan current chau te ni lo hianin anma ni ang nam anom ve a chu northeast india chuan mizo te kuki te chin te makir karbi te khasi te tin chu mai ba ka wa te lahu te kachin burma le thailand mi te hian le khabu bo chanchin anlo nei ve vek mai ani tin heng nam mai ba ka hianin kan kal chauzel chuanin Kyrgyzstan mi te Altai Hnam Southern Siberia mi te Chiang China mi te hianin le khabu bo chanchin anlo nei ve vek mai bok heng le khabu bo chanchin han en chan reng hianin le khabu te yam bo satle angot an ni lova ti chhia demo akange mo eizo in an omvekani hei hian anam te a ngong na satak mai le chana na satak mai a thlen bok tin heng pole mo nam shang te hian in an na an nei le chu a hiani current ho te hianin ma sanga changa la in hlan an nei a chu bible mi ne nei nang em bok chu hei hi ni current lal local chuanin lal pakhat chau a omang current lal aron kal huna chuanin retheile hausa anom to lawang current lal aron lan huna chuanin retheina a to lawang current lal aron kal huna chuanin engkim mai hi hlimna in a khatang current lal aron kal huna chuanin ram hnuaya ram sa te po an hlim to ang current den lal an nei huna chuanin sakei bak nei le keite te an leng za to ang heng an hla te hi isaya bungsom pakhat nen khan a in mil em maya chu mai ba ka isaya bungsom pakhata khanin nambo chungchang alo soiboka abik takin frame nam marlam lalrama omte chungchang kha alo soiboka chu mese lo len huna chuan an lo lang ve to do nani le khabu bo chanchin neitu nam shang te chungzinga chuan Kyrgyzstan mi man laya changa an lo pem chau dan chiang taka shetu te Kyrgyz mi te chuan chung thil te chu manas epic kaltlangin an lawin shila chu thu chu an soya an sa china miro puitak mi pakhat a ming manasa emo manase chanchin an soi china he ming hi le khabu bo chanchin neitu te chuan an hnampeng shanga an lo she fer fur hlom ani man masi emo manase tia shiatlar ani a chu Israel nam sombo te zinga mi nam pakhat kha ani tin heng nam shang te anin an le na pakhat chu pathian an rin dan hi ani lekha bu bo chanchin nei tu nam shang te hianin siam tu pakhata omani ti an ring veka
karen nam ho chuanin chu yiwa ti in an soya Yahweh emo Jehovah engkim siam tu pathian Israel te pathian mingnen ain angle heng lekha bubo chanchin nei namte zinga hianin thil inang le de maya oma chu chinlong pu ka an chung chang hi ania kuki mizaule chinte a he thu hi alar le shinlong emo chinlung hianin annuna poimo na nasatak aneya hla anlawin hlan chhonga te an chhuasan an ngaina thote an tarlang na se em chin ka chen na in shinlong chhuasanin ka hmel shiat ngai lo le ka chiante omlo na hmun chu ka kaldona tin hladanga chuan shinlong hmun hi karam ani a kanu le ka pate ram ani kaukir le thei ni seng chuan kanu le ka pate omnaram hi ka kaukir le nge yang maktak main he shinlong tia an soi pu khi thu soi mai alo ni hau lo meya jinlong hmuna a oma tun hnai mai khanin he pu khi an hmu chhuaka puk lian tak ani a chu mizo te kuki te le chinten an lo soi chin chu ani thei mai angem apuk chung hi kilometer soma changa som ni athui ani a apuk chunga hianin ma sanga mei an lo chemna hmun te le kum engemaw zat mi te an lo cheng to ani ti hnu ma mu ani bok he puk omna hi China history ya an lo tarlan kum sang khat sari som thuma mi nen a in ang chia maya chuta chuan Sichuan governor chuanin sipai sing khat sang ni chuang te chu hetilai mun shinglong a hian miswal niya an sha te chu umbawa not dar turin alo tirani hetilai muna sipai ten an dar te hi min lui kama an tlana chung ho te chu chiang te mizo te kuki te le chin thla tu te niya rin an ni Northeast India le khabu bo chanchin nei ho te an culture te an nun dan te le an khosak zia han en hianin karen namte nen hian in anna nasatak a ombok hei hian China siang mi puite nen thla tu thumun an nei ti atarlang suti lain evidence a alandanin karen namte hi south lama hianin midang te ai hian an lo chuk masa a T horse roads zo in an lo inzar phar ani kum sang khazaria kum tirlam khanin Dr. Mason tenu pa chu Northern Burma a an kala heta hianin singi karen nam te chuanin oka thu an lawin hlan chhon te chu Bible nena a in milzia an hmubok heti lai borvel tho hianin Dr. Megan hianin Chiang colony Chengdu China a han hmuwa chung ho te chu Judami te an ni a kum sang ni liam ta achang to khan heti lai hmuna hian an lo om to ani hengmi te hi karen nam lo chhuana ni in an ngai bok suti lain karen nam ho chuanin lal local tur a beiseya helal a local huna chuan engkim asiam tharanga an le khabu bo po aron pek le an beisei bok chuwang chuan missionary te anron kala Bible anron chher khanin karen nam ho te chuan kha le khabu kha an le khabu bo nge ani ti an lo she thei ta ani chuwang chuan olsam takin chanchin tha an lo poma Christian an lo ni thei ta ani tichuan Assyria ram aron lena changa Israel nam shang te an vadar dan kan en chuan kumbi si sari somthum pakwa a karen hawina kumbial an lo chhia chan na kan en chuanin karen nam te hi Israel nam bo nge an lo ni ti atilang chiang ema heti lai hmuna hianin kumsang ni zasari lai an lo to ti na ani India le Southeast Asia a le khabu bo chanchin nei tu te chuan tiang che hian jin kong an lo zo ve theya Israel number peng an ni ba ka chanchin tha an ringa Abrahama Malsawmi na chu lom takin an lo pom ve bok ani